Zimbafethu noma ningangishiya police station yabona yo athina abantu abamnyama bhuti wami la angazi kenzakalani basangifuna inyuku yabona basangifuna inyuku ndoda angeke khona ukubeka la anginagazole I understand manje the way siphela sisaselapha ngasesinini ngifuna ukuphuma la I understand because manje ngisacabange nithi ngifuna ukuphuma la yabona ngifuna ngibuyele ku Mabhebezi ngithi ngicela ningiretire inambe kanje na kanje ubuntu ndoda ekamabhebezi abantu tshela uMabhebezi ukuthi labantu laba bafuna noma 100 yabona Mabhebezi athi okay ayisende kuphi yabona ataya bataka ifake khona la Capitec nasho kids vele uMabhebezi afast phela nayo iyapanika yabona. By the way it before distract uyazi ukuthi kuyaba ne story la sabona endabeni la khona my brother badukula abantu eshapini lapha Soweto somewhere bafika abantu ngama AK bafika nama indlu bafika badubula I think ngake ngasizwa leso story khona yathi khona lapho belele bayidubulile noda ngiphamo umuntu ofike lapho ngetransport ngathi uhamba ngeAvanza abantu bayakhala lapha bayableeda yonke lento le yabo my brother ufika athi ophethe 500 ngizohamba naye wakoleka imali kulabantu laba abanye bamthembisa maybe ukuthi bazombhadala so wakoleka ama 2 clip ama 500 wanceda labantu laba bana ama 2 clip so my brother munye yasho lapha ukuthi ngilele lapha angana nix engizokhonuleka la uthi ukuthi ikhona ukungisa esibhedlela because wahle lapho boma 2 hours baluba bleed lapho so ngikhuluma into lokuthi ubuntu angazi kwenzakala nobuntu kulamalanga lawo abantu abasana inhliziyo these days and I was but by then cause bengithukile uke wabona sometimes angeke ubuze umuntu utamara uthi ngithathe you understand because ngaleso sikhathi ngifuna ukuphuma la engikhona angisakhona ukucabanga straight you understand uvalo lihleli phezulu you understand but ke Mabhebeza la kulibeka nenyuku yabo wabasendela bekhane ke sebatangene emotweni yabona sayi Vosloorus police station yabona Vosloorus mangifika nje police station imvula iyana bhuti wami iyana kushuthi ngifonele nasendlini ngibatshela ukuthi ayazini sengithola usizo olukuye police station asimitheni khona you understand kanjani endlini bashaya imoto vele bayoma la police station yabona sifike vele police station ukufika kwami nje imvula iyana and vele bengingasana ndaba ukuthi nyanethwa already phela ngibuya kuyo imvula phelele lapha phezulu fike police station phela ngisableeda nani ngithe mangena nje police station phela ngithola nabanye beze namanye ama case wabo yabona but wena uze ngani ngithi hijack but namhlanje ama hijack maningi yabona bekuyi 20 November 20 November 2 years back yabona fike vele hayi Sergeant lo bekanginceda dazini cause la bengidumbile yabona nje was nalana bengidabukile since intambile yasuka yahlala la yabona but ayazini bhalisa inumber plate ne color yemoto yabona nelona nemoto ukuthi bohamba ngemoto bani yabona shiya leyo nto bathayi phuthumela esibhedlela yabona endlini vele PBH yabona bangise PBH amasifika vele PBH mashawa lawo ma test yabona nani ngachekwa yabona nana I think ngihleli 2 days nyana yabona because I was bad umzimba wami ubuhlungu ama ribs bengishayiwa into okudlala yabona